tie o. Oh, okay. Also tie o. Oh, okay. Akoma FM 87.9. Oh, okay. No friend no e fa ne marketing. Aye. Yakopo won shira. Oh, yeah, that's a fine. But John Kejetia ni ade ba ko pe ene dam Akoma so se Kejetia be fa ne ntoma pa efra. So John, since the insertion of Kejetia be see ho you see ma akwanya se adwadifo enko Kejetia mu no nkonko enko didwa na akohwe omo a mu see Kejetia from contractor say John Kejetia document da ho document da ho obi o ha obi free say you see dwane wia te se paper bia kra na ba bia na obi aba na obaka de ope na okọ document da Kejetia ho na document no ko kan bia say John obeka kira wo say yesi dwane wia omo si dwa no yema omo manage dwa no for 5 years na yem pagana for yibi no mo understudy omo say ya omo wie no omo kwa omo beja kire e de ama omo no ma yeden yetimi amanage ya de say John de na ehun say John omo si ya de no o say okwa no ma wire meters dada meter wire wo dada fire splinkers ni hwan nyina wo mu dada o onu no news ade we batimu me press a ade we na eden ebeba say John ni nyina no anya adwuma omu we ye pa and you say hey stand aside give us chance we can manage it better than you emra na da ho kwa no ye fa anya adwuma ene ne ene Kejetia esiwa esenke no ene ne Kejetia esiwa ene abobo ya timi fro eko last floor ene ne Kejetia esiwa ahia insurance kwa ya timi ntuada mo bia na ehie nyina ye musa so mo ene ne ba bia wo saka pake a ho nyina ya dane ya twitwa e de aye shops say ye nyam crofo metratra ho na ye hwe the design of Kejetia na ye hwe the duration of project no number of years and kebedia say John te se ka wuram kra na akono ubusa mpanifo ye de omo court Brazil e ko hwe ho de na omo ba inkoketi bi wa omeka say e ko ye no nya say crofo 30 steps so nya say crofo 30 kwa mo ba bia ye say ye pack cars no ni a pack na obi atimi aiden atimi akọ lift e wom atimi efa goose e de cost ru nyina minim Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya say no Ana say John we dey madam for eti mesre board di na o boy in fact let this close to us say Nana Yaw oh na me 7 OT house. Oh, okay. Let me see here. Yes. Oh, okay. Oh, Prempeh College. Okay. Eti minim no papa. Beluchi say any onzo we ni senior. Senior. Oh, say house. Oh no, obedani ho. Otini say wa de. Ye bom ani awura muntem. Ye na ne obedani ho. Okay. No. Eti Sajon. Minim mi senior Nana Yaw minim de obetimi aye. Na ye hwe adwumaden a eye Nana mamamai eba be ye ya a te say no ene ye menhia asem. Menhia nanim de nti ama na basa. Etimi de mi de mo ogidie se omumienu nyina ya ahemfo. Eti say challenge bia wo ho a I think they be consulting themselves because ohini na de omaba. Eti also omunya asempa bia tem bia de ekobo ohini amane. Eti na me de na Nana Yaw na school na ne din de kojo kankam. Ni din no ni private name no. But he said ye yewura adaroma na menhia hyehyɛ mu no ene ba bia odi na du no yesere nyame nhirama no. Say wakwa board member minim say odi osia be ye oyo mini no I know what he can do. Oka say a red masa a red. Udi agro onu mienu de ebesi no enye papa. Ba obeba no diplomatically. Sa no ye na de diplomatically. Bo say senior baba gina na oya de no o twapa bo say wo hwe nanim no osere. What you say? Na board no o akoso no. Yenim sema akoso wo Kejetia. Na me say oni ni nuanom a yayi omo as board members o meka omo abom. Na me de me see omo sign for home management no e ma contractor. Okay.
na contractor for no oh I know the na meters ma ye omo na ni meters komodi ba be bo e dia ma dwadifo e kasa ne ma we mu nyina no ye party ni ma hantra no yenyi obi aso na contractor for no emra mehwe no mo nye na ba bia ahyehye no ba bia enko yie ne nyina ye hwe ne yesi okay Nana Yaw, thank you very much. Na say John 5 minutes now so aso bacho aso Mami fast that be my mid city dental clinic na ya oze me na me hwe ha say wo de no nko na biso me de me na me set time no nti me de na so nti bo ma den say be call mid city dental clinic na wa shell kama be so chuchu si kama na AF be so tu si say na say be so ya align with teeth ni nyina mid city be ya de amount amana kama de amount Anloga junction ai no na Anloga junction VIP parcel office no e dan na mu no mo so mo wo open my appointment with my friend number 0548 472434 0548472434 na amenka also say Ghana month nyame adoma next month assembly kan the month of March Ghana month na Akoma FM the jumadi papa hye ho aye de bre wo ache say nya asem ketwa in a grand style na nyame adoma Wednesday 4th March 2026 na ye ankasa officially be launch na ye de month no akore ni mu Ghana month na kwesi 31st of March na jumadi e wo mu nie nyame adoma on the 12th of March ye de Asanteman speaks ye be share corporate businesses near no machia small scale businesses ye nyina ya hwe kwan be fa so e betima di nkomaboa ama kwanya e wo ho nyina no yetimi ye de aboa ma jumadi business within Kumasi and beyond no etimi agiane na so na nyame adomo on Saturday 21st March 2026 our cultural center the Akoma Ashanti Cultural Festival abebrew ho na enuane asa fashion exhibition nti ebefre abusua kwakuo nyina hia kasa hodo nyina yaba na said anopa bia metia mo no dasma na ba ni nyina ya ne kama ama tima akọ animu dwumadie Ghana Tourism Authority for any Center for National Culture for etayechi ne de bremo na ewia the 28th of March no ye de dwumadie ne pomponso ni nyina no ye de aba na yakwakowie no tachiman nti fufu mega fufu party ye de beko tachiman na 28th March 2026 ya hwe na awie ne kama ya bia kwa de ato obi apese oba be sponsor ya na Ghana month no enso ekoyi kama no so betimi aba with my friend number 0209 119090 0209 Pomo tomato mix ekrai mu midiwa for ya clinic ekrai mu na ochia herbal powder enso krai mu minia Eric Michiao pa ochia no age so oja na hyewa ankasa beba ma ehwe na pacho wura mu a tew enchia nim